parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kababang bat kabasinyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra Kabashispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number, Pra Iway Lai Arnot Sau Prapra Sansau, Lane Prapra Lainyo Arnyo Sawar Driunyo. Hap tristom pakai naladi, bansu ong bansu job suk mendai bansu expect lane ban community kata, ni hap tristom. Bapaknya itu lada pi job yang sian tapi tinggal bag NPP kan wana kabar. Kum bakalong menta da kajing da jingdan kini ki kandidat ki babiang baki pai ba kisania ngim artatien ba ya ka executive committee ngin yalam yang hidak isi jogi but ya ki we party ru takadang shu kentu wat nam ya kentho tan nam pin hab yatre bat ngi pin hab yatre bat ngi da kidi independent da di VVP no sampai dalak poi hang tai nama umdan party umdan balak kan te ngipediang subha lupa duduk bentar tu bakwa banwan trai namenta kajing bha jong pai ba bat namenta kajing mentoi jong kipai ba mendai ben ya trai namta ban snew lane ban snew dor pat ya kari ke jong Tapi finte anda kita obni trilang laki dan ki parti ki bobu bu kendon pat. katangin sai pai dala nyovut ar pesautorik lada kipai ba nong nong hanagalan Eastern Nagaland kibla don ya ka article 371 kidang wan ya kendu yangi bon ong ki kwa sik schedule to ya bishar ni mafi ka jing trekam ka jing don kam se ka bak hambiang namta ban sensyar khadar hapo ka ri ke jongi te tang ka wei hakani amendment juga jongi ru ni labu bada kumno baka para 12A kanam dei bendan syu namar balai namar kenang ba ngin sultu ke kata ka subject jong district council bangin sina ke ka subject jong state kani banam don jinge tungku ban ya don la ka jong ka jinge buram kani ro dikawe ka benta ka ba kam hako kani ka amendment ba para 12A should be removed in respect with the concern of Makerere or the Khas Hills and Jati Hills. Atau kan ka incumbency kan ta ya kan NDP maka dia ba ailam kini isi momenta had semasa kan ke jengta ya parti hajing yi jonga habaidei ba ka MDC election baro hi ngam i ban don jingta nama kibrio kipai ba no shnong kidi wasuthu namar hakini ki MDC election ki MLA election ki jiet brio om ki jiet parti but ka basuntanat shishu ha district council ngim don parti mau bhai kani ngimdan parti te ke parti ke bangi affiliate mentaru kum mangaru ngayo form A form B na ke parti NPP ngadon kamyu sembal nama habakut kani ka khubor ka bangamut ban Aisyah baro ki candidate ki bayakun but let's say on the job ru basno bha bawat nembu syai ka parti hakmat bu syai ya upai ba hakmat leave aside the party affiliation interest and people's interest should be first. Te kata de kaba nakaliang jungi ni kwa ban pensko but nakaliang jungi ni kwa ruban ban ai kani ka khubor ka bashay shabaro ki nong yakun election ki bade ki candidate but ki ban sa job ru lada de ba ki poi shakathong jong ka jing job sobha naibu ya kata kamat parti hakmat lene kanon kanong rim party page shwai kanong rim jong ki pai ba but jong ka six schedule district council satre but sabu ita ka party schedule ka influence jong ka IT ka social media kala jur bha menta but lada pipet tang na social media ki bubun ki brio ki sha ilam bakla reson tenat pat ba ki brio ki la sha hikai
bat kila start mentah. Balai nama kila dep mat. Hinpei kini ki konstituensi badan ki MLA VPP mentah. Sampai baru kini kan remlut nama bakila mat ki beriu. Teh kapor bampat mat teh anis ki terwai ka beneng kendo semua belak yok lut. Rimenta dalam mat pilai ihi ngam dan kamben kerentan teh kadi kata. Tengah semua ba ke jubab nak kaliang pai ba kan sadat te kinpet he ya kita ki beriu balak menteri kamdai syu kapor ini ban syu ban syu gon ki ki ba syu he ne ashrum shaneng Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru gi wei ar nyau lai